Church of Uganda Anglican Half Hour nekushyikibweho iraka Uganda. Nakushemerwa aha program Church of Uganda Anglican Half Hour osibire kurungi ningwakira mu izina rya Mukama nintekateka ngo izobere bya kugenderaje nizoba rya Sunday Mukama yabanategeka omutebe kanisa debate commission kandi nakwakira aha program eji izobere nkwiniro mukayikuru obarkweta Marion Nyondo aine emyaka 8 kunko muri yebe byona Mukama basize kumwebembera abasize kumurabyamu kandi nko ko ariyo naza kutushobora ntusha kuba ntururo bujurizi bwe no chijuka magaraga ukugabena gashota kabuga bwine na Mukama okuyombuto shiku ebyo butoka ndo bimanya tinko bimanya no bimanya ni urabire homware urabire mpangare urabire atacenta ko bimanyira nore turabiro magaraga takushana mwene nyenzire kumanya gawe gakana gashaki mbwenu kugenzi gakana gashaki nkandi umwana mubana wa bomha empangare obuhangare bwo bukambushaki bwo obuhangare bwaje kandi empangare nishemererwa nintamburaje ninkoremera umo yanjye kandi umuhangare tukugira ngo nkaba ntari kushoma nkashoma omashomero washoma bintu ki ukashoma bintu ki bakaba twegesa ukubanza bakaba twegesa kusoma omuna atandikire nkatwarwa omukyara w'omuzungu Royini batwegese ebipande ebyabire bisoma nubegesa abana a e o u mbwe naguma nto nishoma nashoma ebitabo nabyetegereza ebyenyugutenke bwanyuma mwaka kunashomere kunayetegereze umwaka gwa 2005 bambatiza niko kunyete izina rya Marion Jesi mbwena aho ishomero ninabirendo muri ya day school barinyi hamu abazungu abo kusoma kwanje kandi inshomaje banto mu ishomero rya boarding nayongera kusoma konka mutinda mazire emyaka mingi abo kuba omukyaro gwo wantoiro mu ishomero rya boarding mukuru waryo akana nkunda mnonga ngombo mwegesa mbwene namaramu emyaka 3 kuna mazire mu emyaka 3 barete buzo twabuzibwa turi abeki bana mbwenu bashatu twahingura umwe ya tiyahingura mbwenu ito batwikirizo kugenda konka takagenzire mugenzi wito mwenye unashomire nawo mu boarding tumuyire tutekanize byo kugenda kandi akari munywani wanje munonga yafa nasigara twasigara turi babiri no wa day school mbwenu bwanyuma uriyo wabirogwire
bamugarura kuza mu mwanya gwogo wafwire mbwenu twagenda turi abeshiki bashatu mbwenu kutwahikireyo gayaza mugenzi witu omwe tiyabagye bamugaruza twasigarayo babiri twashoma tushoma emyaka ebiri mbwenu abakuru bangira kotari kwija kubuuzibwa kwatoine amagara oshitame orya okora emyaka 3 omwanya gw'emyaka 2 mbuuzibwe mbwenu okundi banagwire bangariremu omwaka gwa 3 mbwenu ebibuuzo bija tubuuzibwa batusiibura turuga omu ishomero omwaka gwahwa gwa 30 tugaruka Mbarara mbwenu ebibuuzo kubiza kwija bija mpingwire omu mwanya murungi mpurira okusiima Mukama. Amen. Kare mbwenu bantuma omu ishomero lya boarding ntandikira omu kwegyesa mu mwaka gwa 31 ngumamu nyegyesa n'abajungu abo ababiri nibankunda mujungu ogwo kariho Gibeni naguma nawe nabyegyesa abandi tuko kugira ngo yoka nimara ebibiina byona nabyegyesa abandi abo twabire ntukwatanisa mbwenu bo bansigamu naguma n'omujungu wanje n'abashomesa abandi babiri mbareeta mwanyuma omujungu waitu ogwo yarwara endwara yaba mpango bamutwara na Mirembe bamushemeza bwanyuma banguta kubasa kugaruka kunuya bamugumisa Kampala nkaheza ndeke kubasiibyayo mu shomero lya boarding nkakoramu kumara emyaka 16. Okay. Obu wabire nokora omu ishomero amagara gawe gakanga shaki okotura life eri kushaki okoyekundota nomanya obuhangare nkandi nyekunda munonga kandi nimanya ngu ninyamwegesa wabire oriho nyine ebaruwa yahaiguru ya grade A obwo grade A ziri yahaiguru mazima mazima ntabwo ekyo nkabanye no kushemererwa ninjwara emyenda mirungi ningibaziza omu bagoha biteteyi bishazirwe gyeke by'abajungu kandi omujungu wanje ogwo nagamba wafwire wabire nonkunda noyampe nyonka ntazwaranga ito abashomesa mubire ebyo tukata engaito kandi tuzimanya tukatugenderaho mu ishomero ojwarage ekiteteyi kyawe kurungi ogenda oyegesogo otine nkaito ogenda akigere omukyaro omujungu niwe wabire azine n'ondiijo omushomesa wabire orugireho Kampala nibo bantu babiri ababiri bajwara engaito n'abajungu abandi bitu abandi tukatugenderaho tutaine ensonga yoona mujwire ebiteteyi birungi konka enkaito mukigere birungi kandi bitaine engaito mazima mutakuriraho ekizibu kyona tutaine ensonga yoona mazima mwayekunda munonga mukaba muzo mukuzina mukaba mutura amagara garukushaki mbwena bamwe ababiri babasa bakaba hariho nk'omukyara Batrini
akababegesa amadansi ababiri bahurira kudasinga bagenda baza yabegesa buri umwe abazyo konka nyebyo nkanta bizamo byo kudasinga nkanta kubimanya mweni okokunda biha iwo kabokunda biha nyowe kango nguma mu kusheberwa kwanje ntende kugira amadansi ngago mweni shi rero wija wa Januari yari okija wa Januari yari mbweno omukubanza omwaka gwa 36 hakaija ababurizi b'enjiri nibarugaga hini beja baburira ebigambo byabo nabikunda kandi twabikunda twayendera kubigendera mu kujunwa konka abazungu abo bitwabire twine batugira ngo mugende mpora mugume mushabe nabo mushahi 10 mugaricyaha hari 12 niko twabire tukora konka tuteheire yo kugira ngo mujunurwe tujunurwe tugenda mu kushaba tukunda ebigambo byabo tukanze bikunda mbwenu kija cyaherera hine gishaho tahano zo mukanisa konka ningo kargaho atungo bwire wajunwaje mbwenu no mukanisa tukaturire byo kujono n'ababurizi bengi bakabeje mu ishomero baburira ishomero ryona turire bigambo byengiri konka tajunurwe tubikiriza nk'abakositayo ntukwate bigambo by'obukositayo byo kwerinda omukositayo kwashemerera kuba konka utatwire bibi byawe nuko twabire tugenda tutyo ece cyo kugendera tyaho tatwire bibi ori kuza mu kanisa konka kikija cya komariyari kacyamazira umwanya mazuma kikamara umwanya bwacyetegereza nuko babiri batweta konka tutajunurwe yego konka iwo kija wa Januari yari kwa herze washaraho ku Januari yari ukamara umwanya murengwa abo kuba mu ishomero rya boarding emyaka y'inagambe y'inahereza mu 16 nkaruga mukandi konka abantu okureba emitwe ya ruguru kuko baranko umuntu murungi habaho muzungu kigezi atumariyo dukora nenda kuhumura nimwete ngo mu ishomero ryanjye ryahombe kigezi nanyo ko ndahurire kigeze nahuro kushemerwa kanta kumanya miringo y'abakiga kanze rukigo kundebe okuba rukutwaza kombe byanjye ntaha rukiga nyegesa rukiga nabo bazundwe bariyo bagumana bejani bashabiso mu ishomero no mu kanisa konka iyo tariho bwabo kwatwaho okugira oterekanje nwe ebya serious mbite mwamani konka ndi omukristayo yego konka ntakutaha mukanisa munonga omukanisa nintaha muri ishoma nk'ekiragiro cy'amashomero ko kiri kugenda konka ntajunurwe nahezayo emyaka 2 kandi akariho umuzungu Buganda yampura kundi kwenda kurugayo hari mwana wanjye nawe yangira ata aijo mu ishomero ryanjye bita abazungu bakabari abakazi ninga bakabari abashije abakazi abacyara mu mashomero gabeshago hazamwe abasheja babo akana hazamwe abasheja kwegesamo mugenzi wanje uri ha program Church of Uganda Anglican Half Hour reka tuhumureho kake munonga
kandi ojuke ngo mu kristayo twine izoberi no mukayikuru aine emyaka 108 nabo cyo nomureba no kumwehanganira ahabo kuba ebintu nibiragahare mnonge emyaka nimiringwa reka tumureho